Biyag ti tao. Ay ni bayaw mo ati kasarita, Pearly ading ko. Total, awan mo tun, ti aramidon na. Kalpasan ang maitulod na kay opisina pagtrabaho. Ay, sapay la kumata o manugot nga isupay la ti mangi maneho iti kotsek manang Arlinda. Di ka madanagan, Pearly ading ko. Nasingpat ni bayaw mo at Serik. Sigurado nga manugot dayjay ang mangi maneho iti kotsen. O sige, kasaritak to nga rod apaman ang makasangpot iti balayo ni Bayaw Jeric manang Arlinda. Wen ading ko, ala, urayang biitan. Ta, ada nang ibaunakin ko, ana. Nag-resign nga min driver ko, Bayaw Jeric. Sapay la kumata matulungan na. Sikapay la ti mangi maneho itilugan ko. Sana parikot dayta, ipag-Pearly. Agyaman nak Bayaw. Ay, kasapulak at talaga ti driver. Nang runa numapan ko sa rungkaran dagiti negosyo kapakanan. Awan ti rumbo nga pagyamanam kanyak, ipag. Si dada nakatumulukan ka. Nasayat nga rod no kasta, Bayaw. Gala at ngamin ang nag-resign jay driver ni Pearly. Iso sikapay la ati kinasarita na. Awan mo't parikot kanyak, tawan mo't araminak dito balay. Well, tulungan pa'y lati kabsat ko Di na mo nga rod ammo ngamin tagmaneho. Anya nga tanong isurok langan nga agmaneho. Tapno sana nga agparparikot pa iti driver. Sa bagay, husto ka na kay. Gimatang mo't ngamin itilugan nangam di na mo't ammo nga maneho. Ala, tamapanak iti balay na. Ada ka nung papanan mi, bakit? Ala, wala kay. Agan-anad ka iti panagmanehom Kabarbarugan ti kutsim ipag-Pearly. Wen Bayaw, upat pa'y laabulan na kanyak na ito a kotse. No kasta, inlakom dya sigod ako, Chem? Wen Bayaw. Pasensya kan naisturbukan. Sika talaga ipag. Saan ka diyan nagsaritaan tanday ta abanag? Wen matkit di Bayaw. Sumarag ka pa dito palay, tagmerienda ka, sakbay ti panagbiyahe ta. Sanan? Napsugak pa ipag. Urayan nak nga rod dito yan agpulusak biit. Nagbak nang kanipag. Gamaging kaita, awan pa'y boyfriend mo. Bayan pa'y la dayta boyfriend dita Bayaw. Sakit la ti ulo dayta. Sa bagay. Ipang pangrunak dagiti negosyo. Isong awan panawon ko makin na yat. Kasanungay no mabaakan ka ipag. Urayan Talagang awan isam ko maki-boyfriend Bayaw. Ipag, magpintas ka. Sayang ti kinapintas mo no mabaakan ka laan. Di nakman rabakan Bayaw. Naglaadak tupay. Anya naglahad nga ibagbagam ipag? Naidumduman ti kinapintas mo. Ado ti atiwom nga artista iti TV. Ulbod ka Bayaw. Sa anak nga ulbod. Isan mo pala, kat makapainlaban. Agsabdang ka man mo't dita Bayaw. Tikit di pa nagmanehom tinto na ram. Sana siya. Makita? Nagpintas ti isem mo ipag. Nagsamit nga isem ko naman. Loko. Sir. Sikal ka dito boyfriend ni Madam Pearly? Saan ko girlfriend? Ipag ko. Kabsat ti asawa, madam. Patinsya kan sir Kunak mo kaayan-ayat mo ni Madam Pearly. Kaputa, nagpasig kayo, titunggal maysa. Anya? May sagayam kadagiti para innaw dito yung restaurant ni Madam Pearly, sir. Yak ni manong mo. Saling. Kasta ka di. Siyakmot ni Jerry. Iman manehak lang ti kotse ni ipag-Pearly. Nag-resign ngamin ti driver na. Kasta ka di, Sir Jeric. Wen, bayad nga awan paag-apply a driver na. Siyak pa'y lang ti agmaneho. Bayaw Jeric. Nagpaut mo ti pa nagsarita yung tiday dya tomboy. Wanipag, nalay nga ag-istorya Ipagarop na pa'y nga agayan ayat ta. Anya? Wen, asyak ka no ti boyfriend mo. Ala, tila madmadlaw naman. Angam nasingpot day jay. May isa ka dagiti pagtaltalkak dito restaurant po. Nadlaw ko man day ta ipag.
napasig ang makisarsarita. Bayaw, kayat mo timangan. Amangan na mabisin ka. Napsugak pa ipag. Di na kadipa kadalaga. Amangan no kumutong ka. Makapasulak-lakit di kinimanang Erlinda. Anya? Sinalbag kamot pare Jeric. Ni, apay ana ibagam dayta pare Renz. Sakla ko man tinala ni ipag mo a driver na. Ay kat agaplay ka ah. Saan asyak ti pangibagaam? Nagasat ka talaga. Kanayon kayo nga guyog ko ni ipag mo a Perli. Ay. Di mo ikan iti sa bali kay papanan ti panagkuyog niya pare Renz. Kamsat lang ti pangibilbilangan mi iti tunggal mesa. Umapalak lang amin kan ka pare. Nabayag gaminin na kurso na adak ni ipag mo. Ay kat agdaton ka kan kuha na pare. Mabayinak met. Anya ko mo ti pagbainan. Nasingpot mo ti ipag ko ah. Bak na gamin ni Perli. Ano ti negosyo na. Imposible mo't lasong bata na ti ayat ko. Ket may sakla jeepney driver. O talaga kurso na adam ti ipag ko. Ingka agdaton na. Nalakalang met nga sitgan ni ipag Perli. Ala, Jeric lakay. Nagadumutin tayo ito yung makmakan. Intad amin dayta ni Perli. Diyak namin inawat daytang dan ko kan kuha na. Iso amak makanti intad na kanyak bakit? Oh, kasta ka di? Uwin. Nasingpot diya kabsat mo. Di na kaya't ang mabisinan. Kanayon na kapag meriendaan. Nasaya at no kasta ah. Makabanlog mo't ka, ti agmaneho. Una bakit? Kaasimot ngamin no awan ti mangimaneho itilugan na. Nang runa ket adayo ti ayan dagiti restaurant ta. Nagbaknangan ni Perli. Agasa, talo ti restaurant na. Wen, nagagat ngamin day jay akabsat ko. Dagiti latan negosyo nati as asikaswen na. Ni, nagsapakan ngayon medyo ti balay, bayaw Jerry. Winipag. Kalpasan ay naitulod ko ni Erlinda di opisina da. Nagdiretso ako dito balay mo. Ay na, pasensya kan bayaw. Agkaiwarapay la dagiti usar ko dito balay. Jack pa'y nakadalos. Sana parikot data ipag. Tulungan kan ngagdalos. Ay, isaanan bayaw. Kababain launay kan. Anya ko matpagbay na. Awan mo ter aramida ka madi. Kababay na talaga. Masinga ka una yan bayaw. Agrubwat ka kitin. Tasya akong di makamo ka dagiti nakawara pa papel. Awan ti rumba nga pagdanagam. Asino dyan kaya kasarsarita ni ipag Perli? Wasan. Agdat-daton samad kan ni Madam Pearly dito lalaki. Anya? Wen, pasansan ba't na may dito yung restaurant? Isa, kunak, agdat-daton dito lalaki. Dito'y pa'y restaurant, ipagdatunan na, manong saling. Nangyari sa, bak nang lagit di dito lalaki. Nagpintas di lugan na. Kan, ada pa'y bodyguard na. Anya? Agsay-sayang lang iti oras dito lalaki, Sir Jeric. Apay anak ko nam dayta, manong saling. Ama mo ko ni Madam Perli. Dagiti lang negosyo natin napataggan ko na. Awan panawin na ngagparem. Ay ayaten ka, Perli. Iso ka pa nga asim, tasumbatan na kon. Jack masumbatan day tama nung Gaspar. Imbagak matin nga awan pa'y panawin ko ang makiin na yan. Anya? Pasensyakan manong Gaspar ha. Sa anak pa'y nakasagana ang makiin na yan. Maawatan ka. Ngayam sana ka mapukawan iti namnama. Agdato naklatakan ka. Makamu ka. Basta imbagakon. Jack pa'y nakasagana ang makiin na yan. Iday ka pa nakaulimbek, pare Jeric. Imay ka ka dito'y balay tapno agulimbek ka lang. Ha? Ay, pare Renz. Agitam. Agadayo tinakaiturungan ti imatang mo. Anya ti pampanunuta maya. Ada arak mo dita? Gumatang ka. Apay, kaya't mo ti aginom iti arak. Basta, yung kagumatang iti arak kan pulutan, pare Renz.
Ikan kay tigatang mo. Mas dawak man kan ka pare. Itamang pa'y nga gawis kay ti arak. Lakit din. Ingka gumatangan iti inuman ta nga arak. Kaya't ko ti aginom ita. Itaman pa'y anabartag ka nagawid, Jeric. Apay, pinainom na ka din ni Pearly, iti ara? Sana, bakit? Dua kami lang ni pare rin sana ginom. Anya? Pasensya ka na. Naimasan mi matindi nag-shot ni pare rin. Diyak na putan di naglabas ti oras. Ana, agi na ka nga Ruden. Amok anabannog ka. Uwen, bakit? Agi na ako. Rabiin lakay. Kunak man no agi na ka. Di ka mo maturugan. Una kalata na matulog. Sana pa nagtuglat pa. Naskan ko maamaturog kan. Di ka agpuyat, ta sigurado nga ayaban na kang manan ni Pearly amang imaneho iti kotse na. Apay, ano pa uli magkamitan? Apay, ada ka di parikot mo? Hindi naklata ni Kaskaso, bakit? Maturugan ta ni Rabiin. Kaya't ko ti makasurong agmaneho, bayaw. Mabalin ka di nga isuro na. Mabali na ipag. Adalaki di gundaway mo, ngagsuro. Nawaya ti oras ko, bayaw. Iso ama isa parko ti agsurong agmaneho itilugan. Sige, ipag. Isuro ka, iti anyaman nga oras. Agyaman nak, bayaw. Ay na, imbaglakit din tanda ka amang isuro kanya. Taday ta ka manen ako nakipag. Agyam-yaman ka manen. Gawan pa'y na isuro kun ka. Ala nga rod, mapantan itayan ti kotsek, ta isuro nakman. Wen, ipag. Nalaka ka maggayam nga isuro, ipag. Amo muntag maneho ti kotse. Kunak no narikat ti agsuro, ngam nalaka magayang bayaw. Wen, inal daw ka lang ag-practice at no makabisadong tag maneho. Ay na, nagsayaat ka bayaw. Adon din na itulong mo kanya. Awan na nyaman na. Ipag Pearly. Ape nga ron ang napaulimag kan. Pakawanan na kipag. Ngamnas ka na mamam ti marikrik-nak. Ha? Amok abasong daytoy, apan ang ipudnokan ka. Sabay lang ko mata di na kurana. Bayaw? Ipag. Ay, inig ka mam ti imak. Agayatak matankan ka. Anya? Pakawanan nak. Ngamday tatipod na marikrik-nak. Bayaw? Sigurado ka iti dayta nga ibagpagam? Uwan ipag. Di na ko magurahan. Kaputag kabsat kayo iti asawak. Apay kumaguraan ka, bayaw. Anyat kaya't mo asawan. Ay, kwa. Kinapudno na. Agayatak matkan ka. No kasta. Agpada tayo ti marikrik na. Ipag. Uwan. Sipod pa'y. Kursunada kamutan. Jeric, mabalin ka din agsarita ta. Abay, ada ka di rin ba nga pagsaritaan tayo, Rida? Napatag ti pagsaritaan ta, Jeric. Anya? Manon nga aldaw asabali ti madmadlaw ko ken ka. Di ka pa yan nagawid dito'y balay, idi rabi. Ha? Apay, matmaturog ka kadimutan, iti balay ti kapsat ko. Ha? Jerry, sapay la kumata saan apod no ti atap ko. Anya mo dito asasawa mo. Di ka mauawatan. Talaga adinak maawatan, Jerry. Gapo, taar aramidum a komplikado ti amin. Anya? Sa anak ana ipas nga iidikal man, Jerry. Kat di mo ko madadailan ti panagtalik ko ka. Talaga di kan maawatan, Erlinda. Iti ka nito ang maduktalak nga da sa balingar aramidam. Nasaysaya at no agsinatan.
Daitan di pagbagakan ka, pare. Anyang ita. Kadlawan ti asawam. Mas dawa, pare Renz. Kasano ti pan nakaamuna nga da relasyon mi kan ni Pearly akabsat na. Naglapayag ti daga ako nada, pare. Ang mga nada sa bali ang nakakita kada kayo. Kat nagipulong da iti asawam. Anya? Saan? Ang mga nulimon na nagpaliw ti asawam. Narigat apagulbudan ti babae, pare. Anya? Ti amom kat saan nagpalpaliw ti asawam. Hanggang gayam. Lima da sursurutan na ti garawyo ko ni Pearly akabsat na. Anya nga tatiramidak, pare. Mariribukan ako na. Diyan mo, pare. Nagbasol ka ni ti asawam. Ay ayatek ni Linda, pare. Nasulisog aklan. Iso akasya tinapasamak kada kami ka ni Pearly. Pare Jeric. Pagbabawiyak ti pa ng lokok iti asawak, pare. Nalaos ti pa nagbabawi. Awanan ka itibain akabtat! Magawanan na ko, mamanang. Nagbasulakan ka. Nabayag ang pinaliiw ko, tigarawyo ko ni Jeric, Pearly. Limod a sinulog kayo, itinaminsan ngal daw. Mana. Sa bali, tinagparik na kanyak, idi ka na yun, amarabyan ni Jeric nga agawit, ija balay. Sana matagtagari, kan nagbaliw pa yun, tipan nakilangan na kanyak. Manang. Sinuray kayo ang makasangpat, iti balay mo. Nagsali na udak laang iti saan unay nga dayo. Nagkitak pa naging nagkiwatwang. Ha? Kabailan nagkakya malukot. Kapoy tita ito nga inaramit yung. At di kayo tumapakawan. Tinatan, Jeric. Ikan kaya't ang makita. Pakawanan na, Linda. Sana na maulit tinaramid ko. Nagtanagag kang ka, ngamlino ko naklaan. Erlinda, Sudak no na singpit kan mapagtangkan ka. Saan mo't kayam, Jeric? Di ka ba na nagkayam lukwan? ikanak pa'y kumaiti may sagun daway. Tapno may panagnag ko ti panagbaliw ko. Namiris ko abasol ko tinaramid ko. Jak kaya't ti makisinakan ka. Ulit at nagpakaasikan ka. Di nagpanawan. Ay ayatan ka. Ayang muti ayat ko para din ka. Erlinda. Jak naman. Ama pasamat ti kastoy ka data, Jeric. Ngamnas ka ngag sinatan. Kaputan na po kawen anaming pinsan. Di pa nagayat ko kenta. Pagbabawiyak tinaramid ko, Erlinda. Iswa pangasim, tadinak panawan. Ay ayatan ka unay. Agsinatan. Kat saan ka matangag? Parang kanyak. Biyag. Di tao. I love you, Mara. Jack mauma amang ibalbalik ka si Tideta. Ay ayatan ka unay-unay. Ay ayatan ka, Matt Jude. Katsapay la kumata di kan tumauma kanyak. Saan to, Apolos? Mara, sikat ipagtaytayikan ti lubong ko. Sikalaang ti babae anakarik na kiti kastoy. Ikarik, sikan ti mauding ayatek. Agyaman nak numatakdaram day ta akarim kanyak, June. Kat, daytoy mo ti maipasigurado kan ka. Jakton agayat iti sabali. Sikan tinaglandingan ti puso kan ayat ko. Ayaten kan to'y tagnanayon. Apay, Mara. Ko, medyo maulawak. Ngam awan daytoy. Ay, agbinulan ak namin. Gagangay iti may sa babae iti medyo maulaw no kasting agbinulan. Sigurado ka, Mara? Honey? Wen, ala,
ituloy tan timangan. Ngam si kalatan timangan ta saan ako na makapangan. Buyaan kalatan, Jude. Anya? Nang restaurant kayo manen? Iha? Wan, Papa. Sorry. Ay, Mara, anak. Saan kumamit anatangkan ti ulom? Lumabalin, liklikam ti mga ni tiruar. Taado ti maiparit amakan kan, anak ko. Saan na bale, Papa? Pasigmat anatang tikinan ko. Oray, pay. Di mo laam mo no anya dagiti mailala o kadagiti lutlutun da tiruar. Sorry, Papa. Saan mat amabalin at danggayan tinobyok amangan. Amangan no anya pa'y timakunana. Panagkonak. Nasaysaya at no ipudno mon kini Jude ti may papalit ti salonat mo. Mabutungak, Papa. Amang ano panawan na... Dita ti pangsubukan. No napudnukin ka. Wenno saan. Please, Papa. Agtalinad ko mapalimad ti sitwasyon ko itinobyok. Pangaasiyo. Imposible adinan tumaamuan ti may papaniti sakit mo, anak ko. Please, saan pa nakasagana, Papa? Saan kumapay nga ita? Please. Pangsubukan ano, agtalay na atin panagayat ni Jude kanya mo no saan? Mabuti nga ka na. Sigurado nga minapanawan nak ni Jude no mamuan na ti may papaniti sakit ko. Ora sino mat siguro ti agsaan iti biyang na. Anda nga tamat mayat ang mga saway ti anda kanser na. No bilang pagtali ko dan na ka. Kaya't nga sa wundat ha. Saan nga napudno ti panagayat na kanyam. Diyak kabala na mapukaw iti biyag ko ni Jude, friend. Iso di tayo ibagbaga ti pudno kasasad ko kunkwana. Please. Agpagpakasiak, Ana. Anay ko. Nagsakit man ang tiulog, Papa. Sa nabali, iha. Talaka tumarkan iti pain reliever. Yanos mo, anak ko. Ana. Sino ti mawawag iti cellphone ko, Papa? Bibs ko may tagparparang anagan, anak ko. Ni Jude dayta, Papa. Please, pakisumbat yu. Ibagayo arimarak. Anabatik ti cellphone ko. Alya, agul-ulbud ka itinobyo iti kastangar aramidem. Alan, Papa. Rumor kayong dito silid ko. Sumbatan yun ni Jude. Sige. Mabitlaeng nga rod, anak ko. Kumusta nga iti kasasaad ti gayam ko, Tata? Dakkelan ti bukol iti ulo na. Masapol nga agkemo ti gayam mo. Balasan ko. Dakkel unayan ti bukol na. Kaasimat nga rod ti gayam ko, Tata. Uwan nga rod. Agkapsota kiti kastoy mapaspasaran ti anak ko ita. Agkamang tayo iti Diyos, Tata. Isulangan ti mabalin nga pagpatulungan tayo. Adda kasi na. Patsak nga dinabuhay-buhay ang tigayam ko. Uwen balasang ko. Masapol nga isaganak ti pagik iti mabalin na mapasawak. Nasakit man. Ngamno niya ti plano ti Diyos. Masapol nga aklod. Ana. Mapukpukawan tinamnamak. Ana. Nangruna. No kita ti lang akiti sarming. Nagurutan dagiti buok ko. Epekto di atate kwa panagkimo Mara. Hangka ko mga mapukawan itinamnama, friend. Ada kasi ni Apo Diyos, kumpat kalatakan kwa na niya.
hangka nga mapukawan itinamnama, ag imbag kapay. Kasapulan kayo kan ni Papa. Nuawan kayo amang patpatibkar kanyak. Amangan no nataya kun. No ipudnom ka ni Jude ti sitwasyon mo. Ad-ado kami kumapay ang amang andi nga kanyam. Mabit lang ha. Ni Jude ti umawawag. Hello, Jude. Hello, babes? I miss you. I miss you too, babes. Ha? Apay akas na ti boses mo. Ang sakit ka di man. Gagangay lago-rigor da ito'y, babes. Makadlawa ko na. Kanayon niya gurigor ka. Umayag dita balay yung itamad lahat. Saan, Jude? Awa na kay balay. Ayan mo nga, Rod. Adaag di ti balay ti gayam ko. Ni ka di ana ti dagdaramatam? Ha? Saan? Sa bali agayam ko, Jude. Kailiw ka, Mara. Kaya't ka makita. Sapay umadani man ti Mansarita, Mara. Promise. Agkita tanto. Intun man sarita, Jude. Oh, adto'y ti pinagatang mo a regalom. Para kini John, anak. Pinabalkot ko matan. Agyaman nak, Papa. Kat? Kabailam nga ron ti bagim arumwar. Anak ko. Kuyugan ka, ang makisinarak ni John inton pigat. Diyak kaya't agpakita ka ni Jude, Papa. Diyak kaya't makita na tilanghak. Anya, kasano nga ron ang maitad mo to'y regalom kan kwa na iti Mansariyo? Pinanunot ko na yung bagti may papani ti daytoy, Ana. Nasakit man nga klunan. Ngam kapilitan. Kay kayat ko na si ti pagtinagan ni Jude. Ngam ti sabali ti pagtinagan na. Ha? Uy, anya ka din datangay bagbaga, Mara. Di ka nagkadkad. Saan na narikat ngayatan ni Jude? Kan napintas ka. Patsyak amayat na kan tumutlaang tinobyok. Tiyak kaya't tatangay bagbagam. Nupud-numutla na patagakan ka. Patgam ti kayat ko mapasamak, friend. Ha? Makisinarak ka kan ni Jude. Taited mo ti regalo kan kwa na. Kat alaang mati regalo na kanyak. Tunggal dumteng ti Mansarimi. Ada regalo ti tunggal may sakada kami. Agpakpaka siya ka na. Makisinarak ka ka ni Jude. Kat ipasig mo ti bagim kan kwa na. Marikrik nak ngamin nga umadanin ti apit ko, friend. Mara, ti kayat ko. Sakbay nga ipulang ko ti biyag ko. Saan unay ang masakitan ni Jude? Tadakan to amang andingay kankwana. Sa dinutayan ni Mara, Ana, apay asan mo akadwa? Ay, kwa? Awatan pa man nga umuna di atoy. Regalo na kanyang di atoy, Jude. Ayan tinubyak ko, nak. Ay, lading itak Mara. Ngamjak ka bualan ti ipapaaramid mo kanyak. Ana, agsaw ka. Ayan ni Mara. Baka amuitan. Ay, kuha Jude. Tinasayat, sumurot ka kanyak. Mapantay di balay da. Ijayan ti pang tedam iti regalom ijay gayam ko. Sumrek.
Mara! Sorry ang kaduwak ni Jude nga may. Mara. Diyos ko. Apay, kasta lang ama. Jude. Kwa. Napasamakan ka. Apay, nagkutong kamatan. Mara. Mara. Apay, kasta matan ama. Ay-ayatan ka unay. Ay-ayatan ka man. Jude. Pagawananak no naginimadagkan ka. Tinasayat. Panawan kayo pa, Jude. Agsarita kayo nga naimbuang. Oh, apay adi mo mapansarong karan tinobyam ita, anak ko. Ay, saanin, mama? Masapol asur-suruo ko na lipatan tinobyak. Tapno sa anak tuon ay masakitan. Inton ison timapukaw itibiyak ko. Aniya? Iso aliklik ako ni Mara. Mama, Iho, ita akasapulan na kajenobyam. Kasapulan na ti presensyam. Apay apanawam. diya kaya ti masakitan. Mama, iso asina ako ni Mara. Bagim lang ti pampanunutam iti kastagararamidam, iho. Ha? Di mo ka di mapanunot. Nga abangan no at dangag kapsot tinobyam no masakitan. Gapo iti panangisinam kan kuana. Mama, Ing kabantayan tinobyam. Asikaswam, takasapulan na kaita agundaway. saanin, Mama? Diya kaya tin tagpakita kan kuana. Aniya? Kung nagtumat ka na kayo, Papa. Naupayan ni Jude kanyak. Tasaan na nagsubsubli ni Tibalay. Amang ano, makumikom laeng, anak ko. Amok, Papa. Naupayan tinobyok kanyak. Di na kun kayat. Di na kun ayayatan. Dinalikodan na kun. Anak, di kag panunot iti negatibo. Makapadakas ken katikasta. Tsak malaptan ti pakik ngagladingit, Papa. Dahito ti magmagak ka na kayo. Ano mamon ni Jude ti kasasaad ko. Sigurado adi naktun kayat. Anya ngay kat napasama kan ti pagbutbut ngak. Di na kun kayat tinobyok, Papa. Ay, sorry, tata. Basol ko no apay nga agladlading iti gayam ko. Siyak ti makagapo no apay nga naamuan ni Jude ti puno nga kasasaad ti gayam ko. Ay, awan ti mapabasol iti daytoy anapasama balasang ko. Nasayat kiti. Tanasapsapa anaamuan na tagpaiso. Ket napanagnagan tayo mati kinapudno. Anarukop gayam ti panagayat na iti anak ko. No bilang pudno, anaupayan ni Jude, balasang ko. Rabin, ngamjak lat na maalat ito turogak. Manon arabiya kastuyak. Kanayo nagamapuyat, jak makaturog. Nga uri anyat aramidag. Nilatan mara tilinawan ti panunot ko. Uray kasano ti panangiwaksik kan kuana. Jak matlat ta maiwaksi a panunutin. Apay akastoy. Jak maawatan ti bagik. Kaslag kupit ti barugang ko. Amang pampanunot kini Mara. Makonsensyak bet anang panaw kan kuana. Masyarak bet latakan kuana.
Lumalagip ko ti kinasayat na kanya kiti kalabas. Kaya't kun alipatan tinubyak. Ngam apay asumagsiksik latay ti panunot ko. Apay akastoy. Kasla makasangit ak. Ajak mawadan. Apay ngagsangit ak. Ajak matammo ti rason apagsangit ak. Apay. Agrubuhatak. Tamapanak itiayan ni Mara. Naimbag nga oras yun. Tata, kumusta ni Mara? Sumre ka, Jod. Matmaturog latan ter aramitin ter anak ko. Manipot pimanaw ka. Awanen ka ganay gayan na. Di pa yan mangan. Anya? Di pa yagsaon no kasaritak. Agtangtang adlatan ti anak ko. Anya? Ala, mapan kay ti silid na. Iho, bareng makasaritampay ti anak ko. Diyos ko, nakakaasit tila nga tinubyak ang nagaturok. Nagkutong na yan. Mara, babes, andaak. O may kabantayan. Agring ka kuma. Kailiw ka unahin. Pagkawanan na. No ginandan ko, timang panawin ka. Sorry. Di nagpagtanahin di konsensya. Kapoy di na ita plano. Ay din ka unay. Katjag gayam kabailan. Timaya tayo ka. Agring ka kuma. Pangasim. Babes. Babes. Dag. Siyak na ito eh. Tinobyo mo. I love you, babes. I love you too, babes. Agyaman na. Nakariing ka na. Agyaman na. Tanong subli ko. Sorry. No itaak lang ang pakita. Pagkawanan na kuma. Ikarig. Di kan panawan. Ambok akasapunan na kitagong taway. Iswadi ka panawan, babes. Agyaman na. Chu. Agpaimbag ka. Wen? Laglagi pa ato na kita arapap tayo tibiyag. Nakapsot ako, Jude. Iti mabiit. Ipulang kong tibiyag ko iti namarswa. Kadyak kaya't nagladingit ka iti usay ko. Babes. No sumapul kanto iti kasukat ko. Ni Ana, di kayat ko pagdatuna. Nasingpat ni Ana. Amok nga si kaswan na kanto iti husto. Di kanto agparikot. Iti kayam ko. No iso di makatuluyam. Sika, di ay ayateg. Mataya ko ni ti mabiit.
Iso nga ibawing mon iti sabali. Diriknam kanyak. Kat ni Ana ti kayat ko apang ibawing. Kayat ko makita na ragsak ka. Sakpay nga ipulang ko ti biyag ko. Kayat ko makita ti kinasweet yu kini Ana. Tapno na ragsaka ka pumanaw. Babes. Please, di na ko nawagan iti babes. Nakasarita ko ni Ana. Kat patya ka di nakpaayon day chay. Sige, ag-holding hands kayo. Takayat ko ang makita ti kinaragsak yu. Nangrunakan ka, Jude. Ana, please. Aramidin tati kayat na. Para itigayam mo. Sige, Jude. Dato ti imak. Amuyo. Agbagay kayo. Ana, friend. Pangasima. Di mo baybayan ni Jude. Amom, no kasano di panagayat ko kan ko, Ana. Kasta kumamuti pa ay mong ayat kan ko, Ana. Ana. Owen, friend. Di ka madanagan. Aramidak kami nga kay daw mo. Jude. Mapatkam ka di tikid daw ko ani Ana ti ayatam. Uwan, babes. Mapatkan tikit daw mo. Agyam, anak. Kaya't ko ti maturog. Nabanugak. Kaya't ko ti aginana. Sige. Aginana ka. Adda kami lang dito sibay mo. Saan da ka panawan? Mara. Naiturog ko matkayam. Kapayatan ti panagdumog ko dito'y kama ni Mara. Awan ni Ana. Nagawit niya tan. Naimas pala titurog ni Mara. Nagunag iti matana. Kudilangan tinang balkot iti tulang na. Babes, agreeing kan. Tagtumar kay tiagas mo. Aguray ka. Saan sabat tinagang agas ni Mara? Babes! Babes! Diyos ko! Naglamiis na itiiman. Mara! Apay aninipasan na ayatin ka. Palunan ti ayat ko, Mara. Jude, si kanto tayo maisang abay enton kasarma itinobiyok. Ha? No kasta? Adan nobyom, Ana? Wan, nabayagan nga nobyok ni Kevin. Lading itak no, Jack matungpal ti karek iti gayam ko. Ay, Jack nga min kayat nga payan ti kid daw ti gayam ko iso nga kampay idila ang dadya nga inaramit ko. Oray siya ka na. Agpadata.
Jakmat basta may bawing iti sa balit ti panagayat ko iti daydigayam mo. Isong etapay lang. Kablawan ka ni tumadani na panagkasarayo iti nobyam. Agyamanak, Jude. Kadsapay ako mata, makailiwliwag kan. Gapo iti napagtangtigayam ko. Kat patsak nga da napintas nga plano ni Apo Diyos para kanyam. Iso nga impalubos na nga mapasamak ti kasjay. Agpatipkar ka kuma. Agyamanak. Ana. Biyag. Titaw. Balimos. Magdan kayo man iti uray basit la atulong kakabsat. Balimos. At to'y titulong ko kada kayo, Nana. Ha? Nana Pasita? Da kayo kadidayta? Ako. Saan? Saan? Di yuling dan tiro pa yo, Nana. Uray nakaabungot kayo, mailasin kayo. Ako. Pangaasib, balasang ko. Hindi mo ibagbagakan ni Jenny. Di pa nagpalpalimos ko. Ala, apay ngagpalpalimos kayo. Ay, awan pangala, iti kanak. Tapi napanaw nak ni Jenny, iji palay na. Balasang ko. Anya, apay ngay. Ako gayam. Ay, siya gayam tipi manaw. Uwan, siya tipi manaw, balasang ko. Ay sus, malamiisan kayo ditoy. Umay kayo, taitulod kayo, ije balayo. Ay, saan? Basta umay kayo. Tsak kaya't tikas ta makitkitak kada kayo. Umay kayon. Ay, ay, tanak ti anak ko. Saan? Siyak ti makaam mo, Nana. Pudno ka di a pinapanaw mo ni nanang mo diti balayo? Masurunak ngamin. Ti amok, di na paypayson ti pumanaw. Ngam pimanaw mat nga agpayso. Pangaasim, maasi ka iti inam. Baketen, ay wanam kitdi. Ay, No anyaman day taas sakit tinakamukin kwa na. Lipatamon, pakawanamon ni nanang mo, no anyaman tinagbasulan na ken ka. Inamlat ta ni Nana Pasita. Apay, naawan ti inam, na itao ka nga rod. sige, mabalin mo ti pumanaw, Jenny. Takasaritak ni nanang ko. Sige nga rod, ulitak, di mo baybayan ni Nana Pasita, tabaketen. Pangaasim Mangibabain kayo? Nagkunaamapan kayo kundi palimos. Anyalat ibagati tao kanya kunyay. Ay, pasensya kan anak ko. Paawa effect kayo kiti Kundi palimos kayo. Tapno maasi dagiti tattao kada kayo. Tapno agparang nakakaasi kayo. Tatsyak manon ti dakes. Ane, awan mo't ti madi nga intensyon ko, anak ko. Nakapsutak mo't nga rudan. Kanadarik-rik na sa anak ang makatrabaho. Isong agpalimusak ka. Tapno adda pangalaak iti kanag. Mangibabain kayo kiti Anak ko. Aputin nyo man, tangiwat nyo, no aguyin kayo. Wan anak ko. Kan ikatin nyo ta nagburang at chinelas yo. Tingkay agugas. Wan anak ko. Belong, Apay, Ma'am Jenny. manipod ita. Saan kanya aglaba? Agluto kan agdalos dito'y balay. Ha? Bayam ani nanang timang trabaho kadagita. Ha? Bakutin ni nanang mo, ma'am. Kaasimay. Siyaklatan. Saan nga ruden? Tilatan pa nagmanehom ti into naram belong. Ngam maksayan mat ti sweldom, ta syempre maksayan ti trabahom. Anya? Ni nanang ti mga ramid kadagiti daduma at trabahom. Tapno ada serbin na nga agnaad dito'y balay ko. Ma'am Jenny. O anya, naawatan ti imbagak? Uwin, ma'am. Nagbangsit matan dito'y siledyo? May salarabing inaturog kayo dito'y. Ngam nagbangsit matan ti silid. Anak ko. Bumangon kay dita, tayong kay agdigos.
Ay, malaminak. Kan matitibagbagik. Nagbangsit kayo nga rod. Basta yung kay Agdigos. Diyak makaanos iti kasta nga pay udyo. Naimbag kada kayo at naimyon kayo iti angot yo. Malaminak, anak ko. Nagangdod kayo nga rod. Ala, yung kay Agidadang iti pagdigos yo. Ah, Ala, bumangon kayo ditan. Darasin nyo. naglamin. Ala, agsabon ka na impag. Uray mamitluin no maminlimang agsabon kayo. Tapno maikat yang budyo. Owen, anak ko. Ala, darasin nyo. Katne, adda pa'y papanak. Owen, mabiitan. Sige, agbuyat kayo pa'y. Malamin akon. Alakit din. Nan, tasyak man natin mangbuyat kada kayo. Dito pa'y. Naglamin. Sa paam timang sukon kanyak inton malum abelong. Wen, ma'am. Aramidom di imparamid ko kung kay Zigarahe Bayam aninanang ti agluto kas kada agdalos iti balay. Naawatam? Wen, ma'am. Naawatak. Ala, mapankan. Nana. Apa yan? Anyat mapaspasamak kada kayo. Nabarak, maulawak, kan malaminak. Anya? Ay, ala. Apa yan nga, nana? Maulawak, tulungan ako, mamarok. Anya nga iti aramidak. Itaray kayo lang ni ospital, nana. Tadyak mo't amon, anya ti ipatumar ko kada kayo. Hello, Belong. Apeng mawag ka? Oras ti trabaho nga mawawag ka? Ma'am Jenny. Ni nanang mo. Intaray ko dito yung ospital. Anya? Apay? Agkurigor, ma'am. Aggurigur laang. In hospital mo adagusan. Makapadanag mo't ngamin tilangana itay, ma'am. Maulaw. Nabara kan nakapsot. Naglaing kamutan? Kunamat lang si kanti boss, Belong. Ha? Kat, anyat ko na ti doktor ngay, makonfine? Saan, ma'am? Yawit kumutla ka no. At ay narisita da nga agas na. Tangay si katin nang ipandita ospital. Si ka nga ro ti magbayad iti agas na. Ha? Agpakalaing ka nga. Gatangam dag iti agas na. Ngam kwartam ti aramatam, Belong. Kat, kumusta ti Riknam? Medyo mayat mo't basitan sa anak kon anabara. Ingkarigatak ti nagluto. Mangankan, anak ko. Itatabakat kan nakapsut kan? Saka kundi singpet kanyak? Kunamutlan asino ka akasingpetan ita? Di ka man aging sisingpet? Ipakitam ti pudno nga ugalim nanang. Anak ko. Gisigod a kinauyong mo. Ipakitam ita. Kabilin nakman ita. Tadakkelakon. Ha? Ala, tong panak nanang. Di ka agsangit. Artista anak pa'y ti kunak. Ngam idi ubinga. Siyak ti kanayon apasangitom. Kanayon nakakabilon. Kandinak pa'y pakanan numaminsan. Tati lalakin ti. Suston! Gusto ko man, anak ko. Nagbabawya kong dagita nga inararamid ko iti. Pakawanan na ko, ma. Patpatkan ka unay, anak ko. Patpatgan? Jakpat tsinday tang ibagbagam. Tasipot adan puot ko. Jak narik ang pamatag. Awan sirbem nga ina. Jak pulos narik ti pamatag ti inaakaskin ka. Pasig akabil kan ungat impalak ang mukanyak nga anak mo. Anak ko. Naragpat ko ti arapaap ko. Gapumat lang ti bukod ko a sakripisyo. Awan apulos ti naitulong mo. Isungawan ti rumbang asubadaking kananang. Ti rumbang nga isubad ko ken ka. Katgura, saan a pamatag? Jenny.
Nana Pasita, okay kayo kadilaan? Wen, Barok. Grabe mo ni Ma'am Jenny. Kanayon na kayo abugkawan. Masyanak kada kayo, Nana. Okay laeng. Maawatak ti anak ko. Sana nasayati kas jengar aramiden na kada kayo, Nana. Inana kayo. Bugbugkawan na kayo. Kas kayo mo't laubingan na bugbugkawan na. Ay, aw-awatak latan ta anak ko, ta ipatpatag ko, belong. Nuadala ko masabalya pag naidan nyo, Nana. Panawan nyo ni Ma'am Jenny. Takaasi kayo lang iti din, Nana. Kasla awan serbiyo dito'y balay na. Kasla saan nga ina ti pangibilbilangan na kada kayo. Ay, ala, bye-bye amlaan, Barok. Basol ko no ape akas jay ta anak ko. Ha? Anyat kayat yu asawan, Nana. Ado ti basol ko. Iso akas taon ay agura na kanyak. Ado ti nagkurangakan kwa na, Barok. Sa anak nga minanagbalin anasaya at nga ina. Banag apag mababawya kiti kas taunay. Iso nga, ano saklatan no anyaman ti isubad ti anak ko kanyak. Nakasagana ak, amang ikarok iti nagbasulak, iti anak ko. Kumusta ni nanang mo ngay, Jenny? As di lata agin singpet lata. Kunamlan asino akatanukan, itatabakutan. Jenny, saan kumakas na ti panagsasaom iti inam? Bakutan ni nanang mo. Nagbaliwan da jay. Agin singpet kit di Awan ngamin kamangan nan. Isong agin singpet, tapno tulungak. Asino pa'y kumati kamangan na, no saan asika? Awan utang ko naimbag anakam kinkwana. Tabi na ibay anak iti sidong day di lolak. Naimbag nga rin taad day di lolak. Idi kasapulak awan. Itatadakilakon sa kundi pakita kanya. Jenny, di ka kumaagi mula iti sakit tinakam iti inam. Lipate mon tinapalabas. Si kamot laang ti marigatan, no im-im pa nam ti sakit tinakam mo iti inam. Nagbalbaliwan ni nanang mo. Ikam kuma iti gundaway ng agbalbaliw. Kaya't naasulnitan ti ado ang nagkurangan na ken ka. Ay, jak amo ti ibagak, Jonah. Basta ita, nasakit tinakam ko. Intimplaan ka iti gatas mo, anak ko. Adtoy, No idi ubingak ko mga inaramid mo ti kasta. Ay, pakawanan na ka din, anak ko. Amok nga ado tinagkurangakan ka. Iso apakawanan na kuma. No idi ubingak, no bumangunak, kat di kay makita, agsangitak. No agsakitak idi, da kayo ti sapulak, ngamayan nyo. At da kayo iti ayan dagiti barkada yo. Anak ko. No dumawatak iti igatang ko iti kanak, kudot kantong paadagos ti ipalakam mo kanyak. Anyat klasim nga ina! Anak ko. Gaputawan gaway ko, taubingak kat nga ron. Laklakaam ti mangkabil kanyak. Ngamuray na uyong kay di kanyak, sinapsapol kalata. Anak. Sinangsangitak ti kawan mo iti denak. Pinigat niya agsangitak. Pagawanan na ko, anak ko. Ipatpatag ka una. Ngamuray no kasna. Nagsalo ka ga. Nagtrabaho ak. Nauray minor di edada. Anak ko. Inan anusak tinagbalin ang babaunan. Tapno makaurnungak lang iti pagadal ko. Kat nagunot ko ti arapa apo. Kapumatla iti bunga ti lingag ko. Anak ko. Iso adidak mo siguro mapabasol. No apay akas tinitratok kada kayo ita. Makaabo kayo no makaanos kayo. Wino saan?
Di ka pa mat nakasukat, belong. Agbiyahe ta ita. Ta dumarayak iti kasartigayam ko. Adayo ka diti papanan tayo, ma'am? May sa oras lang ti biyahe. Kaslama di nga minterik nak, Ma'am Jenny. Nasakit ti ulo, kan titel-tel ko. Jak maawatan terik nak, ma'am. Ay, sapay namnamaan dati ipapan ko ijay. Ala, itulod nak lang aro doon. Ure agawid kan tumatla adagos. Sanak tuman sukunan no agawid ak. Sige nga rod, ma'am. Mabitlaan. Nagbuntog ka matanyag maneho. Aldawan. Kwa, ma'am. Itay pa'y ngami nga gululawak. Kan pasalog to'y dalan. Isu ang masapol nga inayadag. Maulawak, ma'am. May dungpartan pelong. At preno ka. Ini anak. Anak, matayaksan. Friend, kumusta tirik nam? Matayaksan. Ay, saan anak ko? Naispalkan iti pagkad. Isaan ikaagsao iti kasta anak ko. Juan Jenny, agyaman tayo iti Diyos. Ta naispal ka iti pan nakadisgrasya yo iti driver mo. Ni Belong, kumusta? Naispal matan iti paggad. Isu na laeng, ta saan unay ang makasao. Adagayam high blood na. Kat naigiddan sa kano iti pan nakaatake na. Anya, basol ko. Pinilit ko nga agmaneho. Nga oray imbaga na maditirik na na. Ala, di ka agsang sangit. Taamangan no makapadagas kin katikasta. Agpaimbag kakit di. Apay adyak maigaraw dagiti sa akak. Ay na, ladingitan mi nga iba ka anak ko. Awanan dagiti sa akam. Anya, Kapilitan a pinutod da. Tanaderder ga po iti pan nakadisgrasya. saan? Saan na po nunay tananang? Saan? Mabisin ka ka din, anak. Yagkunti ka nam ditisilin mo. Kaya't ko ti mga ija kusina, nanang. Sige, taiduron ko nga ron ti wheelchair mo, Juan. Mapantay di kusina. Agyaman ak, nanang. Itatanalpas kan anangan. Agtumarkan iti agas mo, Juan. Un, nanang. Antoy, tumarmon. Ita, siyak magtagtumal, anak ko. Ha? Anya tatumtumarin nyo? Apay nga agtumtumar kayo iti agas? Saan nga agas daytoy? Bitamina. Pagpapigsa a bitamina. Tapno napigsa akanayon ang mga sikasukan ka, anak ko. Ha? Kanayon ko nga ikararag iti Diyos nga umatidog kumapay ti biyag ko. Tapno maasikaso ka iti napaot. Agyamanak, nanang. Agyamanak taada kayo. Pakawanin da kuma, nanang. Ay nahagyaman anak ko. Agyaman tay narakop nakmanan. Ay, patpatkan ka unay, anak ko. Pakawanin dak no nagibulak iti sakit tinakam kada kayo. Ipatpatag kayo unay. Ikarik, sulnitak ti ado ang nagkuragakan ka, anak
ko. Katkindawan ta iti Diyos nga ikanakpay iti atindong abiyag. Tapno maasikaso ka na imbag. Agyaman nak, nana. Agyaman nakmat, anak ko. Awan tinasaya at nga itdan ti sakit tinakam. No adda makabasol kan ka, pakawanam. Kat di ka agimula iti gura iti kaunggam. Tapno awan to, ti pagbabawyam. Bueno, papagayam, di taan tinagibusan, ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Ket ita, sagutan da kayo iti sabali manan, apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Ayan ti belt bag ko, garay. Ha? Papanaman na naya ka rabiin, Jerry? Ayan ti belt bag ko, kunak. Aday di silid, ha? Hingkalaay. Tani, maladaw ako niti papanak. Darasam. Wen, mabitlaan. Isunan anak ko. Gusto, hindi ka nagsangit, Wen. Garay, apay sumanangit tapo ka. Nabarang arod tatang. Kung pagtumaramon Ina, anyang iti pa tumarko ka, wang agas na dito balay. awan pa ni Jerry ay Awan manan, ha? Sigurado asaan manan nga agawid day chay. napananaya. Napan man siguro na itayan ti babae na. Kanya, ay una yan tayo atao. Wanti anak yaw, hindi pala nagbalew. Talaga siguro ngayon lasag ng tikas ding ugali na. Namintak la babaero. Makapasuron tikas to'y. Anak ka, Apay ngamin ay babaero jay putot yu. Binaybayan yun sa ngamin nga grurutak tinubya na idi barupay laang. kanayon mo da pagpagaan mi ide iti day dinanang yaw. Awan mo deng-denggen na. Wano? Babaero kayo mat idi kaw bubingan nyo. Katda kayo titimawidan na. Nay, saan mo't abalasang kaw? Manipod nagdan na kami iti anak yo. Basiga problema tim papay na kanyak. Awan pakibiyangan na kadagiti putot na. Makapasuron. Ina, aburido akon. Numuna katagbara ti anak me. Makapadana ka talaga. Sumangpetak tula ka day. Sige, bye. Oh, anyat ko na siya asawam, Cherry. Agurigor ka no di anak ni. Syakter ngerengen na. Bitawan nga rod kwarta. Ay sus, amang ano niya ti mapasama kita anak yo. Diyak kaya ti makonsensya. Ipan yun iti ospital ta anak yo, honey. Awan mo nga rod kwarta, hani. Mabitlaang ha. Atoy, umdas mat siguro tayo taabos-busen iyo. Ha? Ni, kababainan ken ka, hani. Alakit din. Itulod na kami nga rod di ospital, hani. Anya, amang ano niya taramidan ti asawam no makita nak. Saan? Siyak ti makam mo. Saan na basta makaramid iti sana nasayada jay. Tamakaraman kanyak. O sige, awagam nga rin ti asawam tadagasan ta idan. Inak pagandaran ng tilugan. Ayan ni Bibi. Aday Jessiled, nakaturugan. Nabara ka di pa'y. Katwa na, tawang mo tinumar na. Kitrubwata mo na, tay pantan iti ospital. Kat, tilugan ti babaim ti pagluganan tayo ama pa ni hospital. Kit anya ko ma. Urayam nga dadakas sa mapasamak iti anak ta. Mangkita ka iti sa bala pagluganan tayo. Alaki din, nagadunga mom. Di ka kitagyaman ta, dalibre pagluganan tayo. Darasem! Tangay nagatang aminin nga agas ti anak ta. Di nakmet siguro ring-ringanay. Ipatumar mo dagiti agas na. Tapno aging bagadagos. Kat, di mo ko na rumwar ka manan. Kito na. Tani, agururay ni Marisa iya kotse.
Awanan ka talaga itibain. Iparupam launa yan ti panang liplipot mo kanyak. Awanan ka itibain. Ay, agtal na ka man! No saan nagapo ka ni Marisa? Na ipacheck up ta nga rod ti anak ta? Alaman? Kun... Dahito ipay. Inted na dahito agastusin nyo. Alamon, no di ka sumanao. Kwartam lang, dayta. Tsak pagan ano tinagkapoy ti babaim. Anya? Alam kay Dane! Agindidi ka pa ilaan. Idisok dito yan. Sige, mapana kon. Sana nag-awid ni Jere, di rabe garay. Saan ata si Muro ti babae na? Sa payawan pagasoy na nakaw. Awan lang aro ti permanente at trabaho di anak yun. Agbababae pa ilaang. Awanan ba'y na talaga day dya lalaki? Ay, unay mo day dya lalaki. Di lang mabae ni tikas dya nga raramidin na. Ay, pasensya ka na. Irresponsable di anak ko, anak iasawaam. Alaan yung takwarta na kaparabaw di talamisaan. Ha? Akin kwarta iti day tangay. Intan ni Jerry. Kwarta di babae na. Ibal lang ko kumangam sayang mat. Daytan at igatang tayo iti bagas. Mala. Siyak nga roda, hindi mapan gumatang dita store, balasang ka. Siya kung tatang tani, agar arbis. Ay, siya kon. Agpayo nga. Siya kon, anak ko. Ay na. Nalipatak mo din tinagbutas. Nabasagayam ti kalsada. Ay, partakak pa'y timag na. Tamang ano ipigsana ti daw. Nagalis din napadakak. Anay ko. Ti patong ko. Nagsakit una yan. Anay ko. Tulong. Tulungan na. Anay ka. No kunak tumat ngamin na siyak timapan gumatang iti bagas. Ngam nagpilit kayo ngamin. Anya nga ita. Naigalis kayo lakit nga rudan. Naimbag atada nang yawid kada kayo diti balay. Anay ka. Ay na. Kasyan na kumaapo. Yaksan ka ba lan? Nagsakit isikat kan bukot ko. Nasakit no agkutiak. Natangkan tumat ngamin ti ulo yo. Anya nga ita. Ay, pasensya ka. Balasan ka. Kaya't kulang amin ti makatulong kin ka. Anay ko. Ay katanusan nyo Anya nga awamot kwarta kapang pagas ko kada kayo. Ang ambayan nyo tawagak ni Jerry. Ibagak ti kasasaad yo. Ano? Apay man na ya? Umanawag ka. Ni tatang, naigalis. At tansamot na apektaran at ulangnan. Ay, marigatan mo na magna. Agawit ka ngamin ataw, may mukitaan. Yak masangaw. Tanay, ada papanan may. Napatpatag ta babaeng ngam tamam. Sinalpag ka. Ket no agawid ak. Magasa nga raw. Apay mangagasa kaya. Ingkay pa doktorata ni Jack Masango. Kan awan kwarta ka pang paagas ko kan kuana. Sapi agag-agas pa ilan anak ta. Jak nga raw masangaw. Apay ngamin anay galis aya. Maban ko magumatang iti bagas iti store. Ngam naigalis mo dun. Apay ngamin nga iso timbom mo. Sika ko mga mina na. Nagpilit nga rod. Basol ko aya. Agawid kakit din. Ito na dawayak. Tanay, adapay papanan may. Sige, bye. Garet, balasang ko. Iganak man iti dano. Garet. Mabitlag! Pasensya ka, balasang ko Oh, uminom kayon. Anya pa'y timasapol yu talakon. Ibagayon, tani, at dararamidak. Ay, awanan, garet.
Dahito lang tanom. Imbes adya anak yu kumati mga sikaso kada kayo. Ngamawan mat. Tao, ukupan na ngamin di babae na. Mawanan ba hindi dya lalaki? May stress ka mang pampanunot kan kuana. Agsakit ti ulok. At adun ti oras na iti babae na. Insukat na kami ni tinayja pakat. Unyara. Yak kanunungan, tikas niya nga arame, ti anak ko, balasang kao. Magbagaan yung mat ngamin ano kasi nga gawin. Nadinak mo't ng tanggar nga asawa na. Ung tanak mo nga raw, nubagbaga. Bugkawan nak, balasang kao. Wana tarinwam yung amin. Naturturay ngamda kayo, kada kayo ti amana. Karet. Sige, tanay, ato pa taramidag. Anyamat ang tigas ti abiyag. May stress ak di ti balay. Awan may gatang itimakan. Awan aminan. Jerry, honey. Adda ka di pa'y busbusan da iti balayo? Awan nga raw din, honey. Atiks da di agarit. Agawid ka taing kaikan ida iti kwartada. Kaasi damat. Okay lang ken ka, honey? Wen, kaasi mo't dagiti anak mo. Kanjay amam. Adto ti kwarta. Wano saan, inta gumatangan iti masapsapol da tay pantan iti balayo. Mga no awan kwarta mo, honey. Adda, naala kun ti pensyon ko. Kan pinawitan dakdag iti anak ko iti abroad. Ha? Ay, kasta ka di. Sige nga ron, honey. Sika, timakam mo. Karikatak man, titumakder, bareng kabailakon. Aday ko, nasakit mat. Ay, ulit mananti agwilaw. Inayadag lang. Ay, masapol at tulungag ti bagig. Takapabainin ni ti manugang ko. Alay ko. Natubak lakit nga runan. Anya kayo matyan? Anyat kukuhan niyo aya? Alay ko. Pilitag kumatibag na. Takayat ko ti agdigos. Apay aya pilitan niyo kat di yung arod ka ba ulangan? Alay ko. Ala, umay kayon! Tilang aramidan yung Aday ko. Inayadam ti mangbangon kanyak. Garet. Masaksakit anak. nagadulang arod na problema kun may nainayon kayo pailangan. Pasensya ka. Garet. Inton bigatan ti panagdigos yo, adupay tararamidag. Agluto ak pa itila ko kapalaman. No saan ko mga irresponsable dyan anak yo? Sa anak ko mamay si stress ita. Sige lang. Balas ako. Haramidam ti trabaho. Panawan nak dito yan. Nakaturo ka ni tatang. Ay, makonsensya aklakat nga rudan. Iti panangungungat ko kankwana no daduma. Pakawanin dak tata. No pasaray maungtan kayo. Aglalaw nga minti pagparparikot ta. Lay. Ada kamu dito silid ko. Garet. Pasensya kayo no nadisturbo ti pan naturog yo. Masyanak lang amin ka na kayo. Pasensya kayo na may ramraman kayo nga ungtak. Gapoy daramit anak yo. Garet. Bahawatan ka. Balasan ko.
Daan mo nga agproblema ka, iti anak ko. Napigsak lako ba? Kastoy mo't nga ro, di kasasaan ko. Pakawanindak ko matatang Ungala ang tinakaro apan nag-aburidok ti kinaungat ko no daduma. Maawatak, garan. Saan ka akagura? Inyigan kayo ni Tia Bastoyo. Tapno awan ti may bagbagam. Garet. Asino ti kadwang? Ni Marisa, aday kotse. Ala, sumrag ka nga rodan, takasaritam ni tatang. Kan nagiti anak mo, kailiw dakan. Sige. Tatang! Anak ko! Ayan nyo! Gundawayak ti rumwar. Mapanak itayan ti babae na, takasaritak. Madam, lukatam ko madaytoy. Madam. Apay, anya ti bagam? Ma'am, agpakpakaasiyak. Mabambanlog ako na yan, madam. Pangasim. Sinamon ti asawak. Tapno agsublin ka na kami. Minano na kinasaritak ti asawak. Ngam di nagpulos danggan. Parang sikat ti makaawat kanyak. Dua ti anak mi. Kasapulan mi ti presensya ti asawak, madam. Isu please. Agparinto magak, madam. Maasik ako makada kami nga agiinak. Uray saan kami ang nagkasariti asawak. At dandua nga anak mi. Saan kami lamang kapag kasatawan kwarta nga aramatan mi. Agturungan dito ni Jerry. At ti kwarta. Gatangam ti masapsapol na giti anak mo. Tumakdar ka ditan. Okay, bye anak ko. Agyaman ako, nay. Anyat imbaga di anak mo, Marisa. Jerry, asikaswag ka nun ti papeles ko taalaan da ki abroad. Anya? Panawan na? Kasta ka di? Jak mabalin apaayan ta anak ko. Tao awirag ta apo ko ki abroad. Kaan anak na ngamin, kat kasapulan nak ta anak ko. Ha? Ladingitak, Jerry. Ngam, nasaysaya at nusubyamon ti pamilyam. Takasapulan da ka dagiti anak mo. Kastamatan iti amakan asawam. Kasapulan nakmat ti anak ko iti abroad. Kat kasapulan da kamat dagiti anak mo. Marisa, di na kumamot bigla na. Ngam kasto ti rumbang aramidan ta, Jerry. Sana nasaya at tar aramidan ta. Imay kami, Garet. Tada na patag nga ibagamikan ka. Madam? Ala, Jerry. Itad mo ti sing-sing kan kuhana. Garet. Asawak. Will you marry me? Agpaiso ka di daytoy amang mangag ko. When? Garet. Pakawanan na kumay ti ado ang nagbasbasolak. Will you marry me? When, Jerry? Hanggang kasano nga rod ang makapagkasarta kat awan mo't kwartata. Siyak ti makaamoy ti pagkasaryo. Asikasuan yun ti panagkasaryo. Tadak iti pagpuunan nyo. Tapno na pangrugyan nyo. Agyaman ako, nay. Madam. Awan na yaman na. Kat pakawan anak mo.
Gapo kanyak. Napukaw mo ti asawam iti sumagmamano akan ito. Kaya't kayo at tulungan. Tapno masulin itak tinagbasulak kada kayo. Pakawanan dak kuma. Uwen, madam, napakawan kan. Amin tayo, at dakarbangan ng agbaliw. Nulakit dita si pupuso ka. Katsulnitam tinagkurangam, babaan ti panagsingsingpet mo. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, biyag, ti tao. Ket ita, sagutan da kayo iti sabali manan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Papanam, Aida, Apo. Ijay ili, lolo. Adamapan ko gatangan. Di ka unay agpakpakarabe Apo. Tama nga numakasalaw ka iti mangloko ken ka iti dalan. Wen, lolo. Mabiitak lang. O sige, mapana ko na. Apay, di ka malamay. Nagkiting tabadaw. Nagpudot, lolo. O sige, mapana kon. Anda akong diti hotel. Madamdamalaan. Umawagan ti foreigner at chatmate ko. Masapol nga tong palak matiti amin nga ipaaramid na kanyak. Tapno paw itan nakakanayon iti kwarta. Sana bale, ta video call laang mat ti pagnanaigan mi. Saan mat nga iti personal. Awan ti mapukaw kanyak. Ay, naimpaglakit yan, tanapintas ti pamagik. Nga uray nangisitak. Kan nakutungak. Kakasto pamagiti kay kaya ti foreigner. May mayatan ti kasto at trabaho. Ngam ti inak ag sales lady dita. Agtupi sa kwan. Taos tonto no umawag ti foreigner at chatmate ko. Oh, ipadas yung manday ta sapatos, lolo. Ha? Nangalaam iti daytoy. Ginatang ko Nag-shopping ak. Iso nga ingatangan kayo mutan iti bado kan sapatos yo. Nangalaam manen iti kwartam ngay. Apay ayasang kadamag yo. Basta agsasarunot ti agsang puta grasya kanyak. Naamo ti grasya kanyak, lolo. Oh, dayta, bado kan sapatos. Agyaman ak, Apo. Nagadumot dagita na ginatgatang mo. Wala. Nginginaan na bagdag ito eh. Sa dinong iti naggapuan ti kunam agrasya, Apo. Basta grasya Agpenpensyonak, lolo. Pensyonada ak. O sige, tainak man ipadas dagiti ginatgatang ko. Pensyonada. Ay, nagubingan pa'y laang. Agpinpinsyaw. Luklukon naksamanan day tanga apo ko. Nagparede ka, kabagays. Gumatang kayo iti karnet baboy. Sagmamanungay ti may sa akilaw, kabagays. Nalakalaan no si ka, nakabagis ka ka nga road. Sige, mangalak iti may sa akilaw. Lolo, 5 kilo tigatangan nyo, tay ref tayo. Ha? Awan mo trip tayo, Apaw. Gumatangak no madamdama. Adama tigatang ko. Ha? Alan, 5 kilo tigatangan nyo. O, at tigatang yo. Sige, tarumuarak tayo nakgumatang iti ref. Bye. Adun sa tikwarta ni Aida, kabagays. Wan nga raw. Kanayon nga ti karga ti walit na. Pangalalaan na nga iti kwarta na. Katawan sa mo't trabaho na. Kunana mo ta pensyonada ka na, kabagays. Pensyonada, iday? Ay, Jack Ambo, Di namot kayat nga ibaga.
Arkilaan ka man, Makoy. Kahit wala, ay da, kasinsin. Mano ti arkilam? Nalakalaang, takasinsin kakit nga raw. At the discount mo. Ay, sana. Singiram tay talaga apresyom. Adamat pagbayad ko. Ha? Yagda no madamdama ti ginatang ko, Aref. Sagto 25,000 na di, Aref. Ha? Ay, kitakil nga raw arit dayta ay da. Wala. Sana bale, tado mati kargami. Tapon wag to iti ikan, kas kadakar karne. Kan ice cream, kan prut-prutas, ngagkakangina. Ha? Ne, nangabakan sa iti sugala, insan. Anya sugal nga ipagbagamat, Makoy. Sana ka man nugalan niya, nga uri kas-kasan, no? Wala awan sa mo't trabaho. Adda, iti online ti pagtrab-trabahwak, Makoy. Anya nga online nga, insan. Basta online. Di mo day jay. O sige, pakiuray mo taginatang ko, Aref, ha? Tainak man pa ag-take out iti kanan mi kinilolok. Tapno saan kami ngagluto. Iti kang inaan na restaurant ti pag-take out tak. Dagiti agkakaimas amak-makan ka nagkakangin na tigatangak. O sige. Ne, nakaskas da. Kilat sa tibabak nang dayta kasinsin ko Magic ti panagbak nang na. Tawan mo trabaho na. Apa nga, maruti kwarta na. O, adto ti arkilatilugan mo, Makoy. Kantay komboy mo anang yun nagditabalay iti ref. Ay na, saanin ta kumboy. Ay na, alam kit din. Ibal lang kumutla da ito no di maawatan. Ha? Apa nga ibalang mo ay kasinsin. Kwarta da ita, ibalang mo kidain. Bariyak laang dagita. Kunak nga ron na dalusak di wallet ko no madamdama. Teka kami na bariya. Ibalang ko. Anya? Apa nga Yag mo, no di mo kaya? Iso nga ron nga alaam tanyaman nga itid ko. Nalaka mabirukan ti kwarta, insan. Adyaman ang arod insan Arkilain naktumalain, intun sumaranaw. Wan, teksan kanto. Sige. Mapanang arodain, insan. O sige. Ay, piman mo't dayta kasinsin ko. Agmalmalam, kan pasaray marabyan pa yung agpaspasada. Ngam, manulat mapasadaan na. Angam siya, may sala video call may ti foreigner at chatmate ko. Ribo-ribo adagusan. Manang kayo ti balong. Ni, ay, Balot. may samot nitang agbabalot. Balot yun Kaasi amagmag na, amang isur-sur-sur iti nakabasket a balot na. Nga manumatlat mapaglakwan na ngay. Awan na, baryak laang ti sweldo na kita. Imay itay dito'y balay ni Elisa agayam mau. Ay da. Ni, anya ti may na imbaga, lolo? Damagan na kumakanaw no kayat mo ti agsubli di nagtrabaho mi di agroserya. Kurang ka no ti sales lady da ijay. Ay, jak pagan ano dagita trabaho, lolo. Manumatlat sweldo ki jay ngay. Agbambanugak laang. Ay da. May mayatan ti trabaho kita, lolo. Baryak laangan ti sweldo ki di ijay. Nagadaw ti agdamdamag kanyak no anya ka no ti trabaho. Tagsasaro no ti paggatang mo iti appliances ta. Sapay nagdadakkel nga appliances. Kat nagbasit to balay ta. Basta ibagayo a pensyonada Pensyonada itay. Basta iti online ko na yun. Ay, amuyo lolo. Saan ka basta matagibasit na giti karo ba itan? Taadon ti kwarta. Magatang ko ti kayat ko. Jay karo ba tayong asawa ti pulis? Di nak mapasikatan ni itan. Tadamot may pasikat kon. Ha? Ay sos, maday ti kasta kay pagbagam apaw. Sana nasaya at ti kasta? Nakalaslas-tog namin day dya babae. Gaputa pulis dya asawa na. Kunamatlan asino nakabaknangan dito'y lubong. Ha? Babae ron tumal dya asawa na. Ay sos, maditi kasta kunak kahit apaw. Kagpay sumat. Dagsi napasikat idi kanyak. Isudamot itan ti pasikatak. Tadan pagkarit ko, lolo. Asino dya intulod mo, Makoy? Apag. Ni kasinsin nga ida, apaw. Napanan na ngay, kat malaman. Sumip ngatan. Ag nightlife ka na. Kadwa na nagiti big time magagayam na. Ay, si mabali mo tanda dya kasinsin mo.
nagsosyal mo nga kaw-kawas. Kanayon pa yan nga ag sunglasses, nga oray awam mo't init. Ay kat pang porma na laang mo't apaw. Pati sapatos na, nagngangato mo ti heels na. Way napaw, sosyal itanday dya kasinsin kaw. Di na pa'y kayatin ti mangan iti turo-turaw. Masapul ka nung iti class a restaurant. Kun saan namang mangan iti street foods. Wang nga raw, kastamot laang ti imbaga ni kabagis ko alulo na. Ay, anyamot na ito apuri na rin. Di kayat na. Kanayon ti pa nag-video call me. Makaumamot na ito alakay. Uray ko manusan alakay. Tapno damot serbina. Ay, kapilitan arumwarak man tawan mo ngamin silid to balay mi kinilolo. Awan lingag ti pagididdaak. Ang sana bale. Takwarta man ang ti sukat da ito eh. Replyaak. Ibagak ngagdi ko sakpay sa akrumwar. Ni, umawag manan. Hello? Are you ready, honey? By and by I will prepare first. I will take a bath. And then I will change my clothes. And then I will go out na. Okay. Faster, Ida. Okay. Ayan ni Lolo, Aida. Anday di kusina. Inom iti chocolate drink. Nay, imbag man ta kayat nanti chocolate drink. Di namot kayat sa eday. Kapilaan ti kayat na. Ay, pinilit ko tamas sosyal akitaan no chocolate ininuman na. Anya. Ay, lakwak ko maiti okra kantarong. O sige, gatanga kamin dagitala ko yun. Ha? Agpaisaw, Aida? Wan, manumatlat bayan day tangay. Mano amin day ta? Talugasot amin, Aida. Naglaka. Baryak laang day ta. Day ta. Aguray kayo. Manungay matimatmat gadan nyo iti panaglaklako yung itinatnatang lola. Basit laan, ang angkatag laang mat dagiti lakok. Manungay mat, no daduma, duwaga salt, no daduma mat 250, kasjay. Ha? Nagbasit matan? Umdas matan may gatang iti para kusina. Napigsaak pa'y mat, kabaalak pa'y taglako-lakaw. Ay na, agmalmalam nga gisursur-sur kayo, kastalaang timatgadan nyo. Idinto ta siya, may sala video call, ribu-ribu adagusan. Video call nga. Video call ay ti online na trabaho. Nagnamay. Ay, nagasat ka tandaan ka iti kasta at trabaho. Saan ka ngagriga takas ka na kamay kanmi kasinsin mo amakoy. Wana? Mauy uyawak idiga po iti kinangisit ko. Ngam pagkwartaan mo't gayam day ta kinangisit ko. Ta iso ti kay kayat dagiti foreigner. Foreigner? Agko ngamin, pasiga foreigner dagiti kliyente kiti online, lola. O sige, isupot yo amin ng tanatang iyo, tagatangak amin dagitan. Mimi, napanan ni tatang mo? Ha? Napanagpasada, Auntie Aida. Ni lolam ngay, ayan na. Nakaturog, Auntie. Oh my God, anda pa pananta. Ha? Sa dino, Auntie? Ijay ili. Intamangan iti restaurant. Kalpasan na, ikang kanto iti kwartam. Ha? Agpaiso, Auntie? Wan, ang manutawan mo itayan? 12 ko na, Auntie. Bumalbalasang ka talagan, Mimi. O sige, agrobot ka nga rudan. Ha? Anya da ito ayan ta, Auntie? Ay, kwa, hotel da ito Agbalabas ta iti oras dito Agrelax ta. Auntie? May mayat dito apanganan ta. Madmadi iti restaurant. Taado tinababangsit at tattao ijay. Ala, mangan kanwan, agbusog ka. Kanam amin nagiti in take out ta. Wan, Auntie? Sige, mangan ka laang wan, tasong batak bi iti awag ko. Wan, Auntie? Hello, honey? Hello, honey. Are you ready?
By and by, Mimi is still eating. May I see Mimi, honey? Yes. Wait, honey, Mimi, ag-hello ka kina Uncle Maapurinar. Ha? Sino dayta? Basta ag-hello ka. Hello? Oh, you're so beautiful, darling. Ha? Sino tayo awagan na iti, darling, auntie? Sika. Ekspresyon nanday ta, darling, kas kadahani. Iso nga umisem kalatan. Ala, isem. Oh, come on. Finish eating. Ha? Ala, agawaam ka nun timangan, Mimi. Napanan ni Mimi, Lula. Diyak ka mo, apok. Kung nakanoing kuyog mo nagpasada, Saan, Lula? Pinanawak mo dito'y balay itay. amangan nun na kay Karuba. Una yun day jay nga ubing. Nagbulakbol manay. Alan anya pa'y lang teraramidam, Mimi. Ikatamon ti kawas mo. Manjak, auntie. Ikatam ko nak, may sa. Manjak, auntie. Diyak kaya takit kita anak day tapurinan. Ikan na kay ti ado akwartam. Nagtungpal kay ti kayat na. Daytoy, makitam day ti akwarta. Nagpuskol. Auntie. Make it fast. Alan, gur-ura yan ti foreigner. Auntie, umisbuak man nga rudbit. Sige, agawaam. Agsubli ka dagos ha. Uwan, auntie. Tulungan ko ba? Hoy, Mimi! Agsubli ka titoy! Mimi! Naggap-gap po, Mimi. Ni Auntie Aida, tatang. Ni Auntie Aida. Apay ni Antim nga Aida. Anyat napasamak kin ko na. Awanan, insarak na kita may sa hotel. Kat ade pa paramid na kanya kajak kayat. Ha? Anyat ti kayat mo asawan, Mimi? Insan makoy, pangasim ka di di da kita rom. Lading itag insan. Ngam nasakit tinakam ko iti naramid mo iti anak ko. Kaanakampay mo't nga ron. Ngam may turod mo gayam nga ibugaw. Pagkawanan nakasinsin, saan na maulit tayo, Chay? Lading itag insan. Ngam nakaikudeng ako. Mismo akaanakam. Ngam may turod mo nga isagmak. Tapno makaliksab ka lang iti dakkel akwarta. Insan. Di mo iraman ti anak ko iti kinarugit ti pagsapulam. Kasinsin, ikan kay ti kwartam. Mano ti kayat mo, basta sanda kay darom, insan. Kwartam lang da ita. Kwarta ang naggapo iti narugit a pagsapulan. Anya dagitoy isen kanyak. Siyak matenda diti a video. Hindi madama ti video call me ti chatmate ko dahito ya. Awanan ba hindi siya lalaki? In-record na gayam dagi siya. Kat naiwarasan. Kapakapain ako na. Anya ngayon ti rupa kay parang ko kadagiti tao. Tiyak kabalanan na ito eh. When iso nasasayat no katalaklangan tibiyag ko. Tiyak kabala na sangun na kita problema. Aida! Aida po! Aida! Anya ter aramid mo na po! Kibusak tibiyag ko na. Awanan ti rupak nga isarang ko kadagiti tao. Kana, indarom na ko ni Insan Makoy. Diyak kaya ti mabalod lolo. Iso kastilangan ti aramida. Ay, saan? Saan na nasaya ati kastangar aramida, mapo? Nagbasol ka lang arudain. Nayo naman ti basol mo. Dakas ti mangkadala ti bulod mo abiyag. Basol iti namartwa ti kasta. Diyak kabalan na ito, lolo. Ilamang daka. Ilamang daka. Mabuta! Aida! Aja ti mapaspasamak kan. Apo!
amin nga rami, daadda supapak na. Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan, ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Biyag, ti tao. Ket ita, isagot mi kada kayo ti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Jack Maklon timbaga ti Dr. Cherry. Jack Maklon! Awan ti maramidan ta. Saan lamay may sa doktor tinang check-up ka data? Awan serbik nga asawa. Awan serbik ka lalaki. Primo, please. Di ka kumagsao, itikas ka. Di ka maipaayan iti anak. Isung awan serbik nga asawa. Saan ta maadan iti anak? Primo, anda pamuspusan. Cherry. Mangampun ta. Nakasaritam ka din, jagayam mo. Wananang. Kat, anyat ko na nangay. Kayat nangay paampon, basit nga anak na. Wananang. Naimbag nga ron, te manugot da. Ay na, marigatan da ngamin amang biyag iti nagsasarunong anak da. Kan nagpakpakaasi ak, nanang. Nasaya at nga raw tay manugot da. Ape, adi mo imbagbaga kanyak, Cherry. Nakasarita konti kumpare. Adam ang muda ang mangipaampon iti anak na. Ubing ka no anak-anak. Estudyante. Anya? Kwa, kayat ka kumangamin a sorpresaan. Iso ajak imbagbagakan ka. Kasano nga ro rin? Di anak tigayam kun ati ampunan ta. Kit kasanon tam ang mudi kumpare. Anyal at may baga na kanya ako nga eh. Ala, makamuka nga ruden. Si kantag desisyon. Ala, di ka nagmisuot, bakit? Sige, kastoy langan. Tapno awan terere. Duwadan nga ampunan ta. Ha? O anya, mayat ka? Saan nabalit at daninanang nga katulungan ta ang mga awer kadakwada? Sigurado ka, primo? Duwate ampunan ta? Wan Cherry, tapno dua dagos ti anak ta. Mami, siyak ti salutatorian ijay klase mi. Ha? Talaga, Sarah? Well, Mami, katsika ngay matsander. Anya titap mo. Awan? Apagpulat dagiti grado? Ay, di mo latultuladan to yung adim. Nalalay nga talaga ni Sarah ng musika. Wen, naklon kon dayta, mami. Takanayon yung nga ibaga dayta. Sipod pa'y ubing kami. Lalay nga mat ngamin, Sander. Awan kasano makaadal ka no di mo matlalaingan? Sana bali? Tapasado mutlat ta, mami. Wan ang puro wasay mat nagitigradom. Kasano day tangay? Linalaing kumot, mami. Ngam, isumutlat ta. Isu asori, mami. Sander, nagsaritaan min ka ni daddy yu daytoy. Di ka nag-enroll iti kolehiyo, tamangan numasayang lang ti kwarta ama busbus para iti panagadal mo. Amangan numarigatan ka. Amangan no di kan tumatla makapasa. Mami? Tulungam laangan ni daddy magtrabaho. Uray ta 18 mo matkan. Ado ti mabalin mo asar ka na trabaho dita. Kayat ko tag-eskwela, mami. Di mo nga rod ka ba ulan? Tanakapoy ti ulom. Ikarigatak, mami. Agripaso ka na imbang. Saanan? Sumapol ka laangan iti trabaho. Nasaysaya at pay. Nabartag ka manen, Sander. Kastamlatan na ka na yun. Tunggal sumangpat ka, nabartag ka. Pasensya, mami. Gimatang damot namin iti isyat mi. Basit lang matininom mi, mami. Kababay hindi kasta nga raramidam. Di mo latultuladan di adim.
Nalaing! No nalaing ka kumamat, di agad adal ka kumaita. Sorry, mami. Sa anak ka na ipas ngay, analaing. Kasano kat nakapoy mo't ngamin ti ulom. Pasensya, mami. Sa bali mo't ngamin apuli, tinagapan ni Sarah. Nalalaing siguro ti pulida. Ngam ti puli ang nagapwak. Awan siguro tam amuda, mami. Apay ayakas na ti panagsasaom, Sander. Kit, uwan mo't, mami. Saan nyo ngayon limod ti kinatao mi ni Sarah, mami? Agduma, apuli, tinagapuan mi ni Sarah. Iso asuri Tas saan siguro ang nalalaing apuli tinagapwak? Awan mabalin ko, mami. Daddy, agsifak iti kursok. Manay, namindwan na nag-shift ka, anak ko. Agbabawi ak. Marigatan nak iti kursok ita. Anya nga rod man ang ti alaam ngay. Criminology ti kayat ko. Anya, kabailam? Wen, naglaka. Sa nagapu ta babae ak kat jak kabaalanan ti ak pulis. Kabaalak. Mala, kasaritam to nga rod ni mami. Napartek ka man na simmangpet idirabiin. Kastam ka dilata na kanayon, Sander? Makibarbarkada kamutan. Narigat man kami na paayon na giti kakadwak ngagkon construction, daddy. Talaga ka nga awan arapap mo itibiyag, Sander? Awan turturong tibiyag mo. Daddy, awan lang arunin tiyam mo. Nabisyo ka ba'y? Anyalat masakbaya mo ngay. Kita mo't basit Sander. Nulinalaing mo kumati nag-eskwela. Hoy, Sander! Mabit lang! Bastos ka! Kasarsarita ka pa lang! Sander! Bastos ngayon anak! Primo, simurot ka no ni Sander kadagiti barkada na. Napananda. Tsaka mo, ada ka no sir kanda trabaho iti lugar na pananda. Anya? Bayam no kasta ti kayat na. Ngam amangan no may barkada, kat no anya pa at trabaho di mastra ka na. Sakit yung ulo mo't lati ipapay na dito'y balay. Takanayon nga agbartag. Bayama nga rabido na ti kayat na. Awan na sakit abakrang ko. Primo, anak talat tamot ni Sander. Ampon talang, Cherry. Ngam imbilang tanga anak. Anak ta idakan ni Sarah. Paliwawang madlaan. Bayam nga rabido na ti kayat na. Mami, jak kayatan ti kursok ak criminology. Anya, apay manan. Agbabawi ak, mami. Sa anak a kontento. Akat kasano nga rod daytan. Ag-shift ka manan. Kapilitan na. Ay, sayang tigas gasto sa makwarta, anak ko. No nauma kayo nga mang papaadal kanyak, uri agsardeng akon. Ay, sana. Agadal ka. Saan lang arudan na nakaadal ti kabsat mo? Agsardang ka pa agtuloy ka. Makaamo kayo. No pagtuluyan dakpay. Basta agsifak manan, mami. Daddy, ada field trip me. But, anya ita, Sarah. Siyempre, kasapulak ti kwarta. Mano, iha? 10,000 pesos, daddy. Kun makalawas mi iti papanan mi. Kaano nga iti biyahe yo? Intun bigatan, daddy. Ape adi ka sumerek, Sarah. Maditi bagbagik, mami. Agkakapsutak. Kun maulawak. Maditi rusok ko. Ne, apay ngay. Talo aldawon akas ti marikriknak, mami. Anya, tinasaya at agrubot ka. Intag pakita iti doktor. Saanan, mami? Makapadanag ka mat. Ipa-check up ka. Masikog ka, Sarah. Mami? Nakaalaam iti sikog mo. Ti boyfriend ko, mami. Sorry, mami. Di ka pa'y nakalpas iti panagadal mo. Nga masikog kan. Anyan, anak ko. Ninamnamak man la makagraduar ka. Sorry, daddy.
Ala, adda ditan. Ket, anyat ko na tinubyom nga eh. Amunan, di ka sasaad mo? Wen, Daddy. Estudyante, tinubyom? Saan itan, Daddy? Nakalpasan iti panagadal na? Anyat trabaho na? Saan anakalpas, Daddy? Awan kanu trabaho na. Isu adinak pre maikasar. Anya. No istambay tumot laeng. Oray saanan? Sinaamon? Ay ayatok tinubyok, Daddy. Sarah. Agden na kamin Nga oray saan kami pa'y nagkasar. Anyat basak bayam kinkwana. No awan mo't gayam trabaho na. Sumapul to kanu iti trabaho na, Daddy. Mami. Apay ngagsangsangit ka, iha. Nagapak kami iti asawak, Mami. Pimanaw ako ni Jibalayda. Anya, nala, sumrak ka. Anya, tinaramid na kan ka. Tinungpanak, Mami. Anya, Ngam binalas ko uray masikugak, linabanak. Agpaaba kakit din. sige. Agnaad ka pa'y laang diti balay. Jak kayatin day di alalaki, Mami. Sina ako. Jerry, ada problema. Anya day ta, primo. Nalugit ti kumpanya pagtrabaho. Saan nga operate? Anya, kasano tayo nga rudan? Sumapulak iti sa balya pagtrabaho. Sapay ko ma, tadapay masapulak. Tay agas ko man bakit? Awan gayam agas mo na naibusan. Kastaya. Antoy, Mami. Ikaigatang iti agas ni Daddy. Nagsweldo ak. Pasensya kan, Sarah. Awanan. Di akon makapagtrabaho. Buludan tayo pailaang ti pagbayad ko maiti kuryente, Mga numaputdan tayo iti kuryente, anak ko. Sana balen. Basta makagatang tayo iti agas mo, primo. At dalugan na nagsarden iti batog. Kita man di tatawa, anak ko. Wan, Mami. Nagpintas alugan. Sarah! Ni Manong Sander. Kumusta kayon? Daddy, Mami, Sarah, ading ko. Addan lugan mo, Manong. Kan professional kamat kaya man. Wen ading, isadya na awid. Nagtrabaho kabayatan di panagadal ko. Kat naayat unay ti Diyos. Tadinak binaybayan. Naragpat ko ti arapahap ko. Nga oray sa anak akasking kakalaing, ading. Inkarigatak ti nag-eskwela. Nga oray at dangud-ngudel ti olok. Awan ti sakit tinakam ko kada kayo. Daddy, Mami, sa anak ka nagimula iti sakit tinakam kada kayo. Pinagbalin ko akarit ti panang tagtagibas sityo iti kabailak. Tapno maragpat ko ti arapahap ko. Iso at tinulungan nak ti apo na marswa. Iso tinangisuro iti aramidak. Aging ka nagbaligi ak, Mami, Daddy. Pagawanan na kami, anak ko. Noan yaman tinay pagpakita mi kan ka iti kalabas.